Бүгін 2021 жылдың 14 февралы біз Учкун мал базарына келіп қалдық. Туғандар, сіздерге қазір бұқалардың баларын, бір реальный баларды сұрап білеліче. Оға қаншаға бербедім дедіңіз бұны? 112 мың соңға бербедім дейді оғамна. Реальный ба. Қанша ай бақтыңыз бұны? Көп бағылды бұл. Көп бақтыңыз. Қанша жашар? 4 жашар. 4 жашар. 112 мың соңға бербедім дейді оғам. Кейінгілерді секін шекеден сұрап білеуі әліше. Мынау жерде азыр 3 бұқа сатылып тұр. Мынауы. Екіншісі мынау өлі? Екіншісі мына. Үшіншісі нарық, а? Екіншісі мынауы. Үшіншісі мынауы. 232 мың соңғы сатылып тұр дейді. Так, секін. Бұлай арылап өткөт әліше. Арылап өткөт әлі. Мынау жақтардағы бұқаларды білейліше мынау. Бұқаларды. Кімден екен ау? Мынау кімдік екен? Кімдік екен? Сіздікі өр? Сіздікі өр? Қаншада отас бұны? 120 мың сом. Базар қанша берді? 107 мың сом берді мына базар. Реальный бар. 107 мың сом. Ушул бұқаға. Екілерді сұрап білейліше. Жақтардағы Герафорд бұқалар келіп алып тұрған мынал жерге. Мына кімден екен мыналар? Мына бұқалар сізден емес пе? Сіздікі қайсы? 12-те басын айта бересіз бе? Басын айта беремін. Мына қанша біріншісі? 100 мың сом. Базар қанша берді бұға? Берілі қалды, ем қаптым. Базар бұға берілі екен. 12 тәні бір ап шыққыңыз. Бұнасы қанша? Оша бардығы 100-ден кәм бар. Бардығы 100-ден кәм бар, 12-те. Телефон номер айта бересіз бе? Айтың. 551 0551 79 15 номерлеріне чайылып, байланышып. Үйдедағы бар мұнша бардығын алып шықтыңыз бе? Бол, түгөді. Бардығын алып шығып бір ұрайын деп сізді? Екіті. Мыналар кімден екен? Есі жоқ екен бұлардың. Мынал жақтарда да. Есі. Барларды сұрап білеміз азын. Мына бармат тұрғанды білеміз шық. Бармат тұрғанды. Қаншада отасы қа? 120. 120. Базар қанша берді? 105 мың. 105 мың беріп тұр базар. Реальный бамына. 105 мың. 105 мыңдық бұқа. Кейінгілерді сұрап білеміз. Қаншада отасы қа? 110. Базар қанша берді? Патологын айтып қоң берген, реальный бағаны. Әркім арқылайды ода, мен де тошын әркім арғандай бер ода дейді. Айтылыш басы 110 мың сом. Сізден бұға? Алан тар. Сіздікі ө? Қанша дейсі оны? 100. Базар қанша берді? Базар. Оған 91 мың бер. Оған 91 мың бер отат, бербей тәскен мұна. 100-ға кем алса сатсы бер. 100-ға кем алса бербір. Дағы бар бі сіздікі? Жоқ, болды шын. Ошыл екен мұна. Мұналар кімден екен мұналар? Бүгін базарға бұқа көп керіп тұр, а? Көп әрден. Көп. Аларман қандай олда да аларман? Аларман жақшылы. Аларман жақшылы ө? Аларман жақшылы. Сатарманам көп. Мынаны басын білейлічі мынаны. Әка қанша долдас? 150 бабылда ой. Қанша бертат? Қанша берді? 120 мың сом бертат кен мынаға. Реальный ба мына. 120 мың сом. Мына қараңыздар е. Өгіз. Бәсә бағып тұр бұны. Мына қараңыздар че. 120 мың сом. Бойы почти менен барабар екен бұны. О, қанша дейсіз бұны? 110 мың. Bozor qancha berdi buga? Bozor 100
ming beradi. 110 ming deyotadi, bozor 100 ming so'm berib tur. Qancha oy boqdingiz buni? 3 ay. 3 ay. 3 ay boqib turibman. Bozor 100 berib o'tgan. Qancha jashar bu? 2 yaş bolalikda. Tish buzilakmi? Tish buzilak, buni dog' bog'ish kerak ekan unda. Tish buzilak. Ha? Tak, sekin chekidan. Mana bosin so'rab bilaylik, aka qancha deb o'tasiz mana? 100 kam var. 100 kam bor. Bozor qancha berdi buga? 86. 86 ming so'm berib tur. Bermadingizmi 86 ga? 86 ga bermadim deydi. Kaç kanalsın? Bozor bosi. Ko'rgansizmi? Oo ben постоянный kirimda. Demak, подписчиксizmi? Ha, bizni подписчиктер ham yurayotgan bu yerda. Bundan qancha deb o'tasiz o? 120. 120. Bozor qancha berdi buga? 86. 86 ming so'm berdi buga. Bermadingiz a? Bermedim. Nol yerda bunda tarozaga tortib o'tishadi. Tarozani esi qayerda ekan? Tarozaga tortib o'tgan bo'lganda bilaysiz hozir. Mana sizniki aka? Taroza. Qancha? Qancha? 148. Tarozani esi kimga? Sekim. Aka tarozani esi mana. Tarozani esi. No. O qancha deb o'tasiz buni? 110 deyapti. 110 deb o'tasiz. Bozor qancha berdi buga? 95. 97 berdi. Bermadingiz a? 100 to'g'liq qilib berasiz-da? 100 to'g'liq qilib beraverem deydi o. Sen alsan berem. Bunda. Tak, sekin, chekidan. Mana, aka qancha deb o'tasiz? Ben egasmi ya. Kim? Qancha deyaptir? Berdim. Berdik biz. Harmat qildik. Cho'lla hormat birda berib qo'yibdi buni. Assalomu alaykum. Men sog'sangiz yaxshi aka? Sizin bo'lsa o'zbeksin. Noljerga buqani tizib solib tur. Buna buqalar kimdan ekan o? Bilmem o egasi oladi turadi. O unakani ko'rgan, o'tib ketayinchi unda. Bunalar kimdan ekan? Bozorga buqa yomon ko'p kirib ketdi bugun ha? Tig'ilat qo'y. Mana yesi borlardi, bosin surayinchi. O qancha dostas bundan? Bunu beniklas biraz günler. Kimniki? Meni olmay qo'yarchi. Ya siz bosni aytib qo'yinglar. Siz bu miyat qarab turasiz. Siz miyatda turasiz. 95 ming deb o'tiradi. 95 ming so'm. Mana. Bozor qancha berdi buga? 90 dan kichkina qo'yib berdi. 90 dan kichkina qo'yib berdi o da. 90 dan qo'yib berdi. Tijorat bu, siz chiqib qo'ysiz. Mana. Elder kameradan qochadi. Mana. Keyingilarda so'rab bilaylikchi. Mana, esi borlarda. Aka qancha deb o'tasiz mana? 100 dodan. 100 deb o'tasiz. Bozor qancha berdi? Bozor 80 dan oshib berdi. 80 dan ustunda beradi. 80 dan ustunda beradi deydi. Realni bor. Qaysi kanal? Bozor bahsi. Kanal. Bozor bahsi. Bozor bahsi. Buni qancha deysiz? Bunda qo'shin shu o'kon cho'ng suratda 100 bu baq. O'koni qo'shib 160 ga suradi. 165 ga. O'koni 165 ga surab turib bermadingiz a? Mana 165 ming so'mga bermadim deydi. Savdoingizni bersin. Yaxshilab topib qo'yaman, yaxshilab ko'rsin. Uyda daha bormi? Telefon nomer aytaverasizmi? Keyingilarda. Mana o'tkazaychi. Ne ber? Aka qancha deb o'tasiz? 80 da aytam. 80 deb o'tasiz. Bozor qancha berdi buga? Qaysi kanal aka? Yem geldingiz. 80 ming so'm deb turasiz. Bozor bahsi uka. Bozor bahsi. Mana 80 ming so'm deb turadi. Bozor bog'li ekan hali. Keyingilarda jash qancha shar? Bir jam jasharmi? Bir jash? Ek kurak. Ikki tish bo'lgan bu. Ikki tish. Qancha deysiz buni? 80 ming so'm. 80 ming so'm. Keyingi. Aka qancha deb o'tasiz bundan? Qancha? 100 ming. Bozor qancha berdi buga? Suraylik bali.
O qildi ekan hali. Mallarda keyin suraychi. Ukam geldi, qandaysın? O qancha deysiz buni? Assalomu alaykum. Geldi ukam, men tanıydım ulan. O uchrashib qoldi. Uchrashib qoldi. Qandaysın? Yaxshimi? Yaxshi. Sovg'a qolibsizmi? Bormi? Nima qancha dotasiz? 85 ming deb o'taman. 85 ming. Yo'qotagina 85 ming. Yo'qotag 85. O'sha ovama o'xshab bunday. O, ya buna ellerga aytib qo'ying, ko'pchiligi qochadi-da. Ha, qochadi. Molini urdi. Nega qochadi? Undab keldi deysizmi? Na, ko'rinuvli. Ko'rinuvlar, undab keldi deysizmi? 85 ming. Gerikilari raza qochadi, uyarli o'yle urdab kelgansiz. Qochmadi, do'stim. Na, ovama o'xshab o'yle silib qo'yganman. Yo'q, 85 dan. Yo'q, 85 dan ukam. Bozor. Bozor Surayli ukam. Bozor Surayli ekan. Emas. Bunasini 78 mingga buna qarasini bermadim. 78 mingga qarasini bermadim deydi. Ovamna ovama o'xshab dadil siloglar. O'shada niye qochasinglar? Siloglar qarab. Molni urdab keldilar bir qo'y. O'shanda urdab keldi deysiz. Alloh sova. Sozangizni bersin. Aytgan. Aka qancha deysiz? 100 ming. 100 ming. Bozor qancha berdi bu? Berelek. Bozor berelek ekan. Biz chiqarilishimizni o'sha yerda oyoqdaymiz. Bugacha sizlarga jilqilardan, son uylardan, жаңашма qonajinlardan bolalarni bilib berdik. Sizlar bilan bozor bosi bo'ldi.